A jedna od tema kojom se često bavimo je parking prostor u gradu. Godinama ga nema dovoljno, a postoji parkirališta koje su pod naplatom, ali nisu potpuno uređena. Konkretno, vi ste nam se obratili zbog dva parkinga u Radničkoj ulici i onog u blizini Železničke ulice. Privremeno parkiralište u blizini Železničke ulice nalazi se u privatnom vlasništvu i na tom prostoru treba da se izgradi višespratnica, rečeno nam je u parking servisu. Građani sa druge strane kažu da je prednost tog parking prostora lokacija, a mana neuređenost, najviše zbog blata. Svako jutro parkiram ovde kad idem po poštu sa firminim autom, 45 dinara dajem, a katastrofa. Znači, odem u normalnoj obući, vratim se sva blatnjava. Užas jedan. Pa ja ga retko koristim, ali šta ja znam, na dobro mesto sam ga malo srediti. Građani koji koriste parking prostor ovdje u Radničkoj ulici kažu da je osnovni problem to što je parking pod naplatom, međutim nije uređen do kraja. Kako su nam objasnili u parking servisu, ovo privremeno parkiralište će biti sanirano u narednom periodu tucanikom. Što nije asfaltirano, a naplaćuje se kao asfaltirani parking i neobeleženje također. Svaki dan parkiramo ovdje auto, naravno da smeta. I bilo bi lepo da se sredi. U ime i radnika u ime i radnika i roditelja koji dovode decu. Totalno je neuređen, pogotovo kad pada kiša. Znači, to je najgori deo jer je ovde blato i ovde ne može da se prođe. Iz parking servisa kažu da se privremena parkirališta uređuju posipanjem tucanika, jer veće ulaganja nisu moguće zato što će ona urbanističkim planom tek dobiti svoju pravu namenu. Stoga, kako dalje navode, nije ekonomski opravdano ulagati u asfaltiranje, jer će parking površine biti uništene kada počnu radovi prema urbanističkom planu.